Ap tupiton aradisi lona pak fandosa amend nyesi inera abu ili pangor alacha kini kira I ai keuni kechi iporoto ikuju ai beliana ritunga kwa kangunulu ras aruchokin toko tetere ikisila iridakirete case kanu anyinga ono Aipuc. For the case of the people of Teso and the people of Karamoja, we are one person. We all came from one place. I think we should also be looking at the history. What does the history tell us? We all came from Ethiopia, right? We all came from Abyssinia. Then we came, and then the Karamoja settled here, and then the Teso came this side. Are we different? We are not different. We are one person, but we are not utilizing that unity that if we are to get united, we would be very far. We're not utilizing it. We're just trying to, accept the few people among us to bring a problem between us. Yet we can do much better than what we are doing today. LC 5 lo Kapelebiong district Francis Akorikin nesi abalebe Ekotosi kesi ai tolomon amina nara ai moriboro kede ai gir ai soma nara kede itunga ngululu eras aruchokin toko kalu idada tosi mudun akoko akituk kaluchie tete Aipuc enyinga unu kidingi Teso kede Karamoja. Amamus na kipi kadinya alaijo Karamoja ijukuni eremuni echokok alaijo Karamoja ido kapengare no idani nebe ejokuna akapakini senara ya chonisina ebunabu nerebobo alapolo sodit olapolo yare ikoto ai planning achamanara nebe areta kanu nonyo kanu tupitono nonyo kanu mabeta kwa kinai atupitetere itunga eloseteke dakeche jar nyintonga nani kere napakina arera kipi epoti Karamoja o muno Kapelebiong omamu abune amau na kipingin yanga kini Aiboy City ka ojanga nikino kawang so yuta irere oringaren Apolone cholong LC 5 lon napaka district John Paul Codet tingesa bala ebe ipudasi kesi aisoma aisimori kirbonik iduelu Karamoja kalu Teso aimor isomeroi adekesia kaichie borodo sodete ichie Teso da kedi Karamoja agiara amanyana kini kanu Aipuc. Nara so akrona na pak arauna Kapelebiong era akrona tekerekere be koto yauna na rai permanent na vere boykin kiding Karamoja kede Teso ponle kotere so ayewne bere be tungai oratai ipeitwen edope koto bere ponle okukora longa de border o jawno situnga trading aguelanare boro gwelana te tunga kere akansila LC 5 na ebu ekita temo kunguru kojena okirorike kwape kamende tedi ajom alinyo nyesi eyala manoi neji asi lu etemo no kinete aurianete na era beitiru anana po Teso da ejaine dia kanaratari Karamoja da ejaine dia kanaratari slai nini tekeri ejaido petara yare idu kotenyo luer roko konye anu angunu icham kapa Kapelebiong kede na pak ai boy kini ai moro anyunu boni be Aipuc kona yi ejaunu alemu ni tunga ngunu lu eya utosa mamusai na pakina kapa natulu era rucho kintoko o Karamoja kede Teso akironi kamara keda rokoko ngunu le kokoete so icham so kapengare no koboni be ilosi so achamu nu chuti ai girinyo ationisido alemu ngunu li swama etenyo ngunu tetera inapa kine ejaunu Karamoja ejaunu Teso ipu iriongeta luajokota uko Karamoja lu etamitos ai tupuchi kini Teso kede Karamoja konye eroko eruro kede amamus ayuara elosi akonye Kanwa TV East Tolbat edaiti koibuga soroti.